ман дар хобам дидам ки филме бардоштан мехоҳам. То онро ҳанӯз надидаӣ, чунки наворгирии онро танҳо ба нақша гирифтаам. суханҳо ки мисли гулбаргҳои резандаи зардолу аз лабони ман канда мешаванд. бояд манзараҳои баҳори гузаро дар сафари ба маҳалҳои наворбардорӣ оянда кардаамро барои ту тасвир намоянд. ман ба роҳ баромада намедонистам ки анҷоми он чист. чеҳраҳои дучороянда тағйир меёфтанд. қиссаҳои шунида мисли гардҳои хотираи харобшаванда пароканда мешуданд. خلای بشکن ادون من 75 با درآمدم همین جادگاه همیشه دیه 56 سال پیش هم همین خلا بود لیکن دیوالا همش بتون بود. اینجا با حجره هست، الان زندان هست، راهش الان اینجا بود، راهش اطرافش آب. این دوره فیادالی بوده چونکه دشمن هجوم کردن با بعد یک تا اینجا با کوپریک هست، کوپریک شب با بالا برداشته میموند. این دیوال اطرافش ریشکتی محکم بود. بالای دیوال با پشتوانه میگردد دشمن نبیاد. اوجا یک جای داره که این تا حوضی آوی کلا نیستی نمیقه چقرای تا چقرم نیستی برای فرزند بگوی برای چیزی بگوی میره یک لطره در سرت میکشی و همونجا بانیات فرزند دست دراز میکنی در رویم چقری همونجا مقصدی چیزی داشته باشی همون اگر سنگ داره همون چند سنگ در دستت بیاید برای فرزند بگوی یک تا بیا یک فرزند میابی 5 تا بیا 5 فرزند میابی برای بخت بگوی بختت کشاده میشود برای چی مقصدی داشته باشی همون حوض ده هم پیش مزاره این مثال یک آدمشون در رای دوره همون را میگیرن که ببینیم همین آدمی ما سلامت هست یا گذشتگی دنیا همون اگر سلامت باشه و پیشش اسب میگذره مرده باشه و پیشش تابوت میگذره اما از پمیدیم دعا میکردیم که خداوند که همین آدمی ما در غریبی ساق سلامت های همین سلامت بر بگرده بیایه به وطن خودش دیگه که خیلی تابوت بگذره یکون در حقش دعا میکنیم یکون گفته چی میکنیم میتیم که خیلی دنیا گذشته است دیگه ایره چکرش میکنی خواهر جان برگ‌های تر در آب چشمه مثل هزاران راه‌ها چرخ میزنند به هم در می‌آمیزند. شاید این اندیشه‌های به هم برانگیخته من باشد که شبیه چارسویی است که در آن من ایستاده‌ام. ماه، قمر، باد، شمال، هوا، مهر، میتره، خورشید، آتش. مردم از آنها از بیدادگری های طبیعت و دشمنان پناه می طلبید. اگر جنگاور هلاک شود، فروش های پرواز کننده اویستایی بخشندگان شان و شرف و بخت و سعادت که این چنین در کلاه خود تصویر یافتند، آنها را به بهشت خواهم برد. رمز خورشید در نقش و نگاری پرده آتشگاه بارگاه آکس وجود داشت. همان رمز خورشید گره های بی آخر، نقش های چهارراه و چرخ زننده در محراب چوبینی اسکادر عصری 10 دوچار می آید.
ин меҳроб самти каъбаро нишон медиҳад. инчунин мақоми муборизаи зидди нафси дунявӣ ва ифрити дохилӣ аст. аҳли ислом кӯшиш мекарданд ки ҷаҳонбинии то исломиро бо маросимҳои нави исломӣ бипайванданд. Перед храмом была расположена площадь, Теменос так называемый, открытого типа площадь. Затем проходили в айванный зал. Вот видите, сейчас сохранились охири асри чор базы. ва миёнаҳои асри дуюми то милод замони нашъу намои боргоҳи окс По буд. обеим сторонам от которого он дар соҳили рости амударё воқеъ гашта ба шарофати ин дарё иншо шуда буд. бохтариҳо дар баробари парастиши обу оташ ҳамчун сарчашмаи ҳаёт ба тариқи анъанавӣ ниёгони ба мартабаи худои расидаи худро парастиш мекарданд. ҳайкали худои обӣ бо ду сурнат ба шарофати кадом як ваъдае бунёд гаштааст. он чӣ ваъдаест ки сокинони маҳаллӣ додаанд? ва оё шумораи зиёди сурнайҳои боздёфтшуда ки садояшон ба ҳуштакашии бод шабоҳат дорад изҳори орзуи нест ки кош борон бораду киштзорҳо ҳосил бидиҳанд? дар ин қолаб барои резиш боз ҳам катибаи инъом ба боргоҳи окс ки он мебоист ҳамчун муҳр дар рӯи дегҳои биринҷии инъомкунандае ки номаш мелиоз буд куфта мешуд. барои сохтани ин оташгоҳҳо оҳаксангҳои ёлаи кӯҳро мешикастанд ва чоркунҷаву суфта мекарданд. пеш аз ба боргоҳ кашонда бурдани сангҳои суфташуда барои онҳо бо ҳарфҳои алифбои юнонӣ нишонаҳо мекашиданд. аз рӯи он нишонаҳо ҳама қисмҳои оташгоҳро ба мисли конструктори имрӯза ҷамъ мекарданд. замоне мавҷҳои амударё остонаи боргоҳи оксро бусса мезаданд. вале муғҳои авестоӣ покии маросимии боргоҳро назорат карда барои эҳтиёҷоти боргоҳ оби дарёро намегирифтанд, балки оби аз чоҳи дар майдон кандашударо истифода мебурданд. дар ин бобат пайҳои боқимонда шаҳодат медиҳанд.
вале дар асри дуюми пеш аз миллод иқлим тағйир ёфта. ҳарорати ҳаво баланд шуд. сатҳи оби Амударё поён мефаромад. соҳили дарё на танҳо аз дарвозаи боргоҳ дур мерафт, балки чоҳ ҳам хушк мешуд. рассомони бохтарӣ аҷаб не ин ҳодисаро бо ғазаби табиат вобаста карда, онро маҷозан ҳамчун ҷанги тамбатани ҳайвонот ки то рафт пурваҳшаттар мешуданд, ё худ ҳамчун саҳнаҳои махлуқотро шикор кардани одам тасвир менамуданд. мӯҳҳои авестоӣ дар холигоҳи миёнаи чоҳ ҳар гуна қоидаҳои маросимиро иҷро мекарданд, то ки оби чоҳ баргардад. вале ин кӯшишашон барабас буд. об то рафт поёнтар мерафт. ба ниҳоят дар миёнаи асри дуюми пеш аз миллод чоҳ тамоман хушк шуд. қиссаи боргоҳи окс дар тахти сангин, қиссаи муборизаи бохтариён барои об, кӯшиши нигоҳ доштани мувозинати обу оташ қувваҳои бунёдкунанда ва харобиовар аст. митрамеҳр саёҳати худро дар чархи гардун дар паси оташгоҳи рӯ ба мағриб ниҳода ба анҷом мерасонд. ба оҳистагӣ дар оташи он нопадид мешуд, то ки субҳдам дар назди дарвозаи боргоҳ эҳьё шавад. дар самти ҷануб аз Душанбе дар ноҳияи шаҳри Туз мазори маъруфи Чилучорчашма, зиёратгоҳи машҳури зоирон ва сайргоҳи оилавӣ воқеъ гардидааст. мегӯянд ки барои дарк кардани гузароии умр ба оби равон нигоҳ кардан лозим аст. мо гӯё чӣ андоза қимат будани ҳар лаҳзаи умрро эҳсос намуда сурат мегирем ва ба ин тариқ кӯшиш мекунем ки вақтро боз дорем. ман ҳам дар он андешаам ки оё оҳи кашидаамро боз мегардонам ё не. ва аз ин сабаб то даме ки камера кор мекунад ман зиндаам. شما ارواح پیر محمد داوود، ارواح‌های پدر و مادران، زلاودین، خوجا مشهد، خوجای جان، خوجای کان، خوجا درباد، بالا با بابا خنبر، مجد و دوسمدوا
همه قبرستان ها خورده که آل قبر غریبان مسافران نرسیده کودکان اروای 44 چشمه قدمگاه حلی همه شتگان امیدوار اروای мақбараи бобо қамбари валӣ ки турбаташро пас аз густариши дини ислом ба хуросон оварданд дар болои теппаи наълашакле воқеъ гардидааст. барои муҳофизати мақбараи валӣ дар гирду атрофи 44 чашма оилаҳои шайхҳо ҷойгир шуданд. онҳоро пас аз вафоташон дар гирди мақбараи бобо қамбар ба хок супурданд. авлоди ояндаи ин хонадонҳо дар асрҳои миёна авлиёи 44 чашма таъин карда мешуданд ва то замони барпо намудани ҳокимияти советӣ дар тоҷикистон вазифаҳои муҳимтарини ҷамъиятиро иҷро менамуданд. бо мақсади кӯчондани онҳо соли 1930 махсусан колхози ба номи ленин таъсис дода шуд ва ба он 60 оилаи шайхҳоро кӯчонданд. баъдтар мардум номи колхозро пайғом қишлоқ, маҳалле ки аз малакути худо вай мерасид, ё қумшайх номиданд. дар роҳи нимсоата аз 44 чашма ҳангоми ба деҳаи шайхҳо даромадани ман пирамарди 92 сола ҳоҷӣ файзӣ ба сайру гашти бегоҳи рӯзӣ баромада сӯи масҷид мерафт, гӯё маҳз барои он ки дар ҷустуҷӯяш сарсон нашаванд. اوه ما خدا شکر امروز اومدن چه همینجا اومدیم. من 44 چشمه بر تولد شده یا خودم او به هموکت نانی هموکت شده وطن متولد اکم خطه خودم همجا آدم شده. اون دروازه والا چه فراخته شده که هستی همون تا وای دروازه جای خانه ما بود 5-6 اکه داشتن. اکام همش داخلش مرد، داخلش آقانسون گذاشته رفت، آبش موندگی بچه هست همه شون مردن. حالا زندهش یک من موندگی، 7 کس یک من. چی هم چشمه تارخش بود. یک سام بود 32 شدم، 31 32 هم میدونم. اونجا دمون آب نشدیم، آب پخته کارم همش سرخواد با حیکت همش آب نوشت پخته کار تانم مثل ران نمیکردیم. پخته با جای نیست، آب نیست، هم جویه میکنده آدم در کار بود. 3 تا انبار بود، 2 تاش گندم 1 تاش جو بود. جواش برای اسب ما بود. اسب ما که بوس کسی باید میکنه بود. همش اسب باش نخوره و چیزه بخنم. اول کاغذ بخوندم، بعد چرک بخوندم. چرک میدن؟ بعد چرک میدن. اونجا شور بخوندم. شور چون دوشنبه اومه خوندم. شور زن بخوندم. سواد بود اکو کس نشود سواد بودن کسی. همه خود مونه موسن کسی برده اونجا خونون. شور بخوندم، شور معنی نکرد. اوقات درست نداره، یک چیز نداره.
بعد دوشنبه اومدم 30 کس بودیم دوشنبه خوندیم. تا همه اولودا از کجا اومده که اول پیش از دهبید اومدیم. دهبید سمرقند ها سمرقند. اولودا هم طرف اومده که شما اوچم صورت اوچم هایی زیارت رفتیم هم قبرستان هم همونجا رفتیم. قبرستان هم همونجا رفته زیارت تمام. پوزا میکنیم. آنا و اوتا و اکا و آقایون همونجا اولودا همش هم مونده شده. اپام مایم تقدر کنه همجا رو تو امید داره انشالله. خدا میدن. خوجه مشهد، خوجه ایجم، خوجه گل، خوجه قشقار، خوجه سرباز همش جورب کشی حضرت علی علم. ورسو پیش آب گرفتن نمیمون جنگ میکرد. کفرننگ میگن نامش کفرننگ حضرت علی آدمش رو 40 متر تب آب میپره کسی نمیشه. یکتاش نفهمه خوشخوره شاخش آب میبره یکتاش مینه گل بمانده میبره سب همه حضرت علی آورده میتنده برای آب هیچ سوز با نشد سوانده خدا با ناله کرد حضرت علی ناله کرد قدرت خدا ده 44 چشم آب برآمد حالا شما دم جگ قبلا یا که اگه نماز خونده اگه جاش هسته زگمه نمیشم نماز خونده از خدا طلب کردی 44 چشم آب برآمد он ривояте ки пирамард ба ман ҳикоя кард парастиши бостонии обро ки ба он ҳаёти кишоварзон вобаста буд дар пеши назар зинда мекунад. назар ба ақидаи сокинони таҳҷоӣ оби 44 чашма ва 44 дард давост. занҳои нозо ба ин ҷо бо талаби фарзанд меоянд. ошиқон ва навъарусон бахту саодат металабанд.
ҳазорон тура вориштаҳои борон дар рӯи шиша мисли одамон аз ҳам ҷудо мешаванду бо ҳам мепайванданд. вале ман дар пайроҳаи мерос дар ин манзараи яклаҳзагии паси тиреза ки ба мисли оби равон аст нопадид мегардам. монанди навори чархзанандаи филме ки офаридан мехоҳам. ما در همه قشلاق تولد شدیم. قشلاق ما کلانترین قشلاق در رایان از این کلان قشلاق نبود. اولا اهالیش هم به یک حساب 40,000 اهالی میگفتم. که با مرور زمان همه قبیله ممکن جنگ کردن نه دیگاه کردن نه جدا شده و هر مملکت ها رفتگی همونجا خوجاینا راهبرا افتاد کی کدام مملکت میره نام سیاد را گم نکنند افتادی. نام سیاد معنا شکارچی افتانی کرد. این چندین هزار ما 7 پشت 8 پشت با میدانیم همش در همینجا گذشته مزار. хоҷа дурбод, хоҷаи кон, хоҷаи ҷон, хоҷа машҳад. قدیم من این وقتای عید رمضان عید چیز میشد همونجا با بزم میشد ما بین همون چیزش و سراخه بود از همونجا الغچک میکردم ولی نوجوان ها زن میگرفتگی همون کلینچک ها در همون الغچک میپروندن در بالاشون قند میپاشدن تخم میپاشدن تنگه میپاشدن همیناشو دیدگی بود تا سالهای همون 45 44 همون وقتا بود وقتی جنگ بود سالک همون پیشتر هم همون واقعا بوده ما پیشش نمیدانیم.
суратҳои кӯҳна муҳити иҷтимоии фарҳангиеро тасвир карданд, ки дар он зиндагӣ ва марг даст ба даст роҳ мепаймуданд. ман шунидам, ки ҳар лаҳза тобутеро мебаранд. бинобар ин дар рӯи замин чунин зистан бояд, ки алҳол дар биҳиштӣ. хиштҳои лоии иморати зиёратгоҳи исломии хоҷа Машҳад чунон чида шудаанд, ки бо мавзунии нақшҳои бофта касро ба ҳайрат меоранд. онҳо ба нақшу нигори пурасрори хуршедии пардаи боргоҳи окс ва меҳроби чӯбин, ки ҳарду решаҳои рамзӣ доранд, монанд ҳастанд. устое ки лоеро сум мезад ва хишт мерехт, онҳоро мувофиқи нақша мечид. ба тариқи хаёлӣ бо зоирон суҳбат мекард. هم سال 62 تولد شدیم اونم ورداشت گرتا اومدگی ما خودمو اگزاک تا همجیبه ما زیارت کردن ما دل صاف جان صاف کردیم تا دم حاضر گشتیم میایم هر سال یک بار دو بار میایم زیارت میکنیم جان صاف تل بیغم میگردیم خیلی بگم فرزندان میآید آدمو زیارت میکنن به فرزند باشه فرزنددار میشه کسل باشه شفا میافته چشم جان میریم زیارت جیبه میاییم زیارت خیلی با قشلاقای خودمو به هست میده مزارا جیبه میریم زیارت از قدیم موندگی این همین 3 بار دور خورده زیارت کردن از قدیم از بلو کلانوی ما موندگی همین عرف عارضه همین خودمو با падари худи акаи маҳмад Юсуф, нозири ҳозираи мақбара ҳам дар замони худ нозири хоҷа Машҳад будааст. ӯ ин боғи хуррамро, ки дар ҷои харобаҳои мадраса сабзондааст, ба мерос гузоштааст. корҳои ҳафриётӣ ва таҷдидии зиёратгоҳи таърихии хоҷа Машҳад аз солҳои 1970 то пошхӯрии иттиҳоди шӯравӣ ба амал меомаданд. اینجا وقتی که مردم کار میکردن ما میومدیم ما رو اینجا بازی کردن نمیموندن میگفتن که از کسب کاری ما بیخبر باشد و این چیز رو در فکر این مرد مثلا جوانه باقی نماند تا اینکه در آینده همین چیز پیشکش کردن شود. اینجا پدری من راستی که از سال 62 تا 96 بودن ما بعدی سال 1996 تا امروز نگهبانی رو به عهده داریم. شما دوامش رو نگفتید. بعد چی شد؟ وقتی که من 14 ساله بودم اینجا کار دوام میکرد ما اومدیم در درون این مدرسه در 2 چکوری
яқупӣ ва дастхатҳо буд, китобҳо буд, китобҳои қадима буданд. ҳангоми кор дар инҷо рафтан моро нагузоштанд ки аз ин китоб баҳра барем. Яъне ман бо роҳи фиреб як дона китобро гирифтам, назорат кардам. Китоб бо хати арабӣ, бо хати форсӣ ифшо шуда буд. вақте ки мехостам ки барам, мана қаида аз нав китобҳо дар ҷош гузоштанд. баъди ин чиз инсо дар мо боқӣ намонд. мо надонистем ки ин китобҳо чиштанд. китоб дар бораи чӣ буд? навиштаҷот шояд дар бораи он илмҳое ки дар ин мадраса таълим дода мешуд аз ин китобҳо буданд. чунки дар ин давра мо бо ин хат шиноса будем, мо кӯр будем. вақте ки бедор шудем ки ин чизҳо дасти мо нест. ин рафти таъмир аст. аввал чӣ хел буд? биред дар ин даромадан ин хел афсурдагӣ буд. ин ҳамон лаҳзаҳои корие ки дар рафти таъмир истифода бурданд. аввал бино ин хел хароба буд. инҷо 8 нафар 4 та қишлес 4 киштпаз кор карданд. ҳамагӣ 16 нафар корро иҷро карданд. یا بید در اینجا ایزی کودکی اصلی رو باقی مانده است. هنگامی احیا کردن گرد اطرافی بنا تازه کردن این چیز پیدا شد. بلندی این 2 متر است. در درون این 500 دانه قش می رود. 8 ساعت می پزند. این همین 2 متر جا لخشه می شود. در مدتی قریب 1 هفته در نزدیکی این آمدن معنی است، چون که گرمی با آدم تاثیر می کند.
Soypona. Hasedme. дар худи маркази шаҳри Тус, дар паси бозор, харобазори қалъаи мири асри даҳи он боқӣ мондааст. мисли замонҳои пеш, аз ҳар ҷониб сокинони шаҳр хона сохта, бо он ҳамсоя девор шуданд. ба ин тариқ сарҳади байни ҳаёти ҳозира ва ривоятҳоро барҳам додаанд. пайроҳаҳои субҳгоҳӣ пас аз борон таксариҳои ғиҷимшударо мемонанд, ки ба он сари сафедамро гузоштаам. ту сафед шуда нимои маро надидӣ. танҳо мусофирони аз рӯ ба рӯ оянда ва деворҳои бостон шоҳиди онанд. мадрасаи нав, ки дар регистони пешгоҳи қалъаи ҳисор иншо ёфта буд, ба мадрасаи хоҷа Машҳад бо силсилаи дарози ҳуҷраҳои пӯшида, ки дар онҳо муллобачаҳо чила менишастанд, монандӣ дошт. акаи лутфуллои ҳисорӣ чанд сол пеш вақте ки барои моли худ қурра месохт, тасодуфан ду ғори будоӣ, ду хонақоҳи дарозиаш яке 25 метр, дигари 40 метрро пайдо кард. онҳо дар пойгоҳи теппа канда шуда буданд ва эҳтимол меравад, ки як қисми дайраҳои ин минтақа буданд.
این رنگ محروب کردگی. یک خیلی میگن که جای بت پرستی، یک خیلی میگن که جای چه گم یک مرد خونه اولاد به اولاد میموری. یک خیلی باید دیگه میاد تمام که جای گریزه ها. انا مثال عصری 11 یا 19 وقتی که هجوم عربا بود اتری بوبوتاق مثالو انا همینجا بعدی یا اون که ای اسلام پیشه یا همش چیزی که باشه نباشه باید که هم ظرفایی که یافتن ایورا ای اسلام پیش برآوردن. هم یا ما کردیم گود کوب پاس یا خالص نگم بازایده و دو یکی میان همینجا پوش میاد. انا اینجا صوفش همه آنچه که بود همین خیل یکم چی کردگی نیستای. همین بود صوفه هسته خیلی که اینجا هر نمود نویسندگی نه من نویسندگی نبود یکم چی نبود. این صوفش. انا وای صوفش با بزرگ ترای و 25 مترش خیلی همین نمود که بود یک جایی همین را تحقیق کردن که یک جایی بود پرستی دمونن ترای. انا یک خیلیش وقتی تویی میگفتن که یا بودی که 50 سانتی متر یا ایسافول یا سافولی یا که چوبی باید باشه. همین نمود باید همین سیم او تاریخ شناسی او ای دوشنبه اومدگی گفت که سیمش باید باشه خور. همین را همین خیلی قدم ده باید آوسونش باید برویه. می بروی من دون چیه؟ میرین که دود بسیار میشه رسی. نه نمیاد که. در روزی غور 40 متر. تمام میبرم. نقش نیاگانی قهرمان در سیمای رستم، اسفندیار، سیاوش و دیگر قهرمانان داستانی افاده می‌یافتند. تصویر آنها در مصوره‌های دیواری قصرهای سغدی و باختری و ثانی‌تر در مینیاتورهای عصر میانگی دچار می‌آیند. قهرمان با اهریمن، دیو و اژدهارها به رزمی حل کننده می‌برآمد. او بر آنها سربلندانه غالب می آمد و این رمزی غلبه قوه‌های نیکی بر قوه‌های بدی بود. مخلوقات افرید صفت که در آغاز خدایان مشرکان بودند، با دررسی تصورات جدید دینی که با آنها با سبب حضور نداشتن شباهتشان نمی پیوستند بیگانه می شدند و رسما رد کرده می شدند. ضرورت حضور قوی آنها در حیات هر روزه این نقش‌ها را افرید صفت می کردند. در تار و پود روایات و خیالات وخیم پیچ و تاب می دادند. سال 1968 در رفت حفریات دایره بودایی در اجنتپه هیکل بودایی به حالت وجد رسیده دریافت شد.
тарҳи шинохташавандаи пораҳои рӯҳ ва аъзои бадан тахайюлоти маро ҷилва медиҳад. ман хаёлан тасвирро мукаммал мекунам. будо дар ҳолати ваҷд хоб мебинад, мисли он хобе ки ман мебинам. шояд дар хоб дайри кӯҳани аҷнатепа ва одамони атрофи онро ёд мекунад. акаи аҳмадалӣ бо набирааш иноятбону сокинони деҳаи шафати бохтари имрӯзаам ки онро то ҳол савхози ба номи киров меноманд. соли 1970 акаи аҳмадалӣ дар қатори 15 нафар коргарони маҳаллӣ дар ҳафриёти дайри будоии аҷнатепа иштирок карда буд. ӯ аҳёнан ба душанбе меояд ва он бозёфтҳои ҳафриётии осорхонаро надидааст. سال 64 بود 61 بود من کاری همه اجنبی سر شد. داره چی بود؟ داره برین ناوشه بود برین. انا ما کار سر شد. کار هولی چپای بلند دوره و مناسب میتون که بلند ای. ها یکمی بار همراه کوفتن. انا بعد پدر ما اون خراوشی. شاو پدر ما هم خومه. های اون پیری لیکن نمیترسید ای. همین خیلی بعد سال 64 یک بودم. در ما بگم رنگ دا جنودا شد. گفتی انا برای پدر تا بگو جنودا برام. ساعت 11 شب خیلی رفتم بعد. خیلی آدم یوش. تون دبل کابی خون بود. همین خون بود که وقتی همین خیلی همین گو وقت نه. همین خیلی همین گو وقت کرد. دوجا با ترسیم بعد خیستم که هیچ چیز هم نیست. اوه عجیبه این خیلی اینا اونجا اوضاع خون استاد کردم این ایشا هم در خیستم هیچ نیست هم محتوای اون روز اخی محتوای شون کرد. انا اريان كم يا اجنبي فهم يعني ورا نمد خذ تماما هم اوس مشني ومال ميساك انا مخلي هم خلينا كان صبنا وإنا اولي كوركسان إن مكتوب من هم دول طول هم دول هم أو برام أربعة كان هم ربط كان لكن هان بقولنا ذلك أنا يوم هم خوجي خوجي يو هم أهمية أقول أهمية كلا كان بقولنا ҳозир мардуми деҳа бегоҳиҳо инҷо меоянд? نمیش اجا نمیاد میترسن آخری ترسیم یا چیزی نرمال میشه نبینیش البته میترسم یا وقت میاد پیرت دیگه میره بعد نمیشه
ҳар қадами ман дар пайроҳа бароям ҷаҳонбинии наве меорад. он тарҳҳоеро ки сароғоз дар назарам тира менамуданд равшантар мекунад. гоҳ умед мебахшад, гоҳ ноумед мекунад. یکی این خودی همون چشمه تاریخی همین بابا را دارد. تاریخی همین مرقد و همین جا و مکان دارد. یکی وقتی که به او گفتن که محکم کنید ما محکم کردیم. در کجا بود؟ من همینجا من اطراف همینجا همین چشمه بود. درونش آب بود. تقریبا یک 30 سانتی متر 40 سانتی متر همه خیلی. آنها در حقیقت چیزی میدیدند؟ میدیدند. چرا؟ ستاره، سفیدی، کبوتی، مثال گپ. بود یگان گووره، همه خیلی چیزایی چی میکردن؟ میدیدن. خب کن روز گپ اونو خودشون نقل میکردن. ما اگه مثال گپ میدونیم ما میرفتن همونجا میگفتن که بابای حاجی ما من ستاره دیدیم، مهتاب دیدیم، دیگر دیدیم. گفته همین گپا رو گپ میزدن. اینجا بسیار آدم ها اومدگیان. زنها یا مردها؟ نه فقط زنها. زنها دخترها همینا اومدگیان. اینجا مردها ممکن نیست اینجا. کدام روز می اومدند؟ همین روزی که زیارت می اومدن، زیارتی بابای زینالابدین می اومدن، همون روز می اومدن با اینجا زیارت میکردن، میبرمدن میرفتن. من میخواستم ماهی تام و 5 ستاره رو در لپیش آب ببینم. یا من آن رو در قعری 7 در خواب دیدم. ساختن جاکی یک روایت کی همین مستفید به فرزند نکو که خدا ما با یک فرزند دید به نیت نیک در راه الله همینجا گفت که من یک مسجد سازم برای خلق که خدا ما با یک فرزند دید. انا استاها افغانستان آوردن اینجا غش ریختن مسجد ساختن اون آدم فرزنددار شدن. من حیات گذاشتن همین جنگ سراسری شد ریولوسیون افغانستان رفتن همزار وفات کردن. بعد فرزندشون با 3 پکلینشون گذاشتن. حاضر با 4 پکلینشون من که باز ده حیات زنده رفته ایستاده. انا دهه پایان ده. از نوعی شارتوز همون طرفا بسیار نبودی خیلی مسجد همه جامعه ما ایواز از کلخوز ایواز پیش واسه کلخوز بود. لما نوسو
намозои идайнам ҳама вақт рӯзои ид тамоман иҷо одам пур мешуданд. қабрстон уқа калон набуд, майда буд, ҳамин ин тараф қабрстон буд. Одам як рӯз дар иҷа сурнаю мо кӯдак будем медонем да. ҳозир мо 65 ба дар омадам, пеш медонем кӯдак дар инҷа тухмҷангӣ мекардем. Дар ёдтон меомад? ид буда. Бале. برای گفتن که من خیلی ریستر از کسی ماشین خب ممکن نبودم و در رو من کردن دیگه چی نکردن بعد مجبور شدیم که خواب دست قطعه نباشه بالاشه تنوکه کاری و هر یک مزه کردنی بودیم نیت ها بردن بود لیکن بعد گفتن بیاید دستی خواب چوب تخته پرسه از زیر برف و باران ایمن داشتن محکم کردن. این کدام سال بود؟ این سالهای 97 بود. بله بله 97 سال 97 این بسیار بلند بوده که در بالای همین برآمده از آن میداده که برای جمع شدن خلق در اینجا نماز میخواندن. من همینو از هوای موندگی اینجا لیست این کردگی بود. این پیشش خوی بود، این شدگی بود. این یکنی تخته های این همی. برای چی محکم کردید؟ اگر محکم نکنیم اینم چپا میشد، رو میگشت. برای همین محکم کرد. های دیوالایی که سال 78 80 ساختگی. مهر با پس آتشگاه نشست تا که مرا صبحدم در نزد دروازه ببیند. همین طریق در سفرنامه من هم نقطه گذاشته نمی شود. فقط این که رنگم تمام شد.